Odi, mensen, goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Dit is Mr. Guido Vient. Dit is Radio Goya Convo met baro alamala bio di tapa pagana di am neti di si amante pote met baro alamala wang kon na ini a program a Convo na Wizani. Yung baro di jalasma. Ya apa cerita story jauh tetap asal ni kami lupa sana probably tapu Facebook Malaysia except Mabel mensa bisa sana disse kami refresh sa iho lupa sa mensa anche iho story di tapu a Facebook sana fumi mara media wel live te beluisteren op YouTube en radio Goeie Comfort. Maar op Facebook en op een store eigenlijk volledig week. Die staan aan sector, die zou heel veel store bouwen. Maar kom to DC en mensen even. Sabe doe even bij zoeken zit alles samen, maar eu tenho lá mala grande aí com tap YouTube voor arti aprova a kofuna vista ni tide pos mi go mi on balalas ma bigori andes masa be fiari a wiki an reisa pasa mi on festeru alamala and mi wan de wan sa psiki wan sa da toso sa da oso uko betre SSC da ukan da tuka ko baka midri u lobby wan angade wan sa go beri de lobby wan a wiki sa pasa angade day angatide nou me wensen we allemaal veel sterkte toe en mi etego no en me condolero allemaal in de lasisa u abi. Tidak mina on topic, maar ma tutori futaki pos mi go mi wan power alas masa ebrivi ina konfo ini ding sani sa wi afo avos masa libi juna baka sa guasa bana ba en libi juna baka esa wi afo chamo po ait Afrika en libi juna baka mi wana Kano mga probably the Facebook mensen en ik wil van binnen maar I don't know. Maar en met tego allemaal met power allemaal sa ik tambri binnen en om ik no as malauno en kotego no sani sa no de na fasi want dat na wisani uno go suko uno go buy en na ukukangen en dan te wikanga usani da dan una bina wang jugu na no edati una wispanga no wan so wisa de takuna trobanga sarati dati na wisani lek fu apro amin akon fu na wisani sami wan go enti de chinso na samutak even aprantori dati tide yeshiman ek play kisi konfo of de kisi play abiobia en de wan sa abiobia ye luku de solisi de accident si saif sanga de mandisi dati de mandisi wa hier veranderen kona de mandisi dati saif sa de ma e praxeri de mana anatata ke jama ke japo ma dat ano dati you no kandoro anata ke jama ke japo dati you know piki fu den and you know piki fu de comfort for you and te you know piki fu a comfort for you dan adesso taki you must respect anyone samana trobi fa asma chi of asma bigi you have to abi respect jides madisi that side respect na mama phobia and if you respect dan you abi wan bigi problema na ngayo ang Israel and sametaki dati adesso taki demansa wisa eki sobia sabi wansani umus abi altijd respecti
En altijd archie en altijd musu abi competência sabi na afront wordt voelen. Op een persoon e taxani en dan en ik go over na atras sa kisi na boskopo. En nooit pleit dat je gevallen, nooit pleit dat je juna ala. Want hobia no funu, hobia na vuala mala, en te wa hobia barai koko im sabi taki, anof you na famir sani na wisani, ano direct family na wisani, na wi sani omdat saide na natata sena hobia jiu fu meki ye pisma, fu meki potisma ta pasi fa de musude. En na ye pisa you mus ye pideng, na giren you krachti, you lobby, alasani sa you abi imus jideng. You must abi na ateng, na a patiëntie. Want if you know abi dati, dan you know that ready ete voor do aroko. Omdat aroko is it. You must loben for you. You must inop doing omdat die yoki 700, $800. Inop doing. If doing bika I loben. If you know loben, abetri libe na wan say. Want dan you do sani san ananatata no sen you fuko do. En dan je potisma in probleem en je doet zani sa you no mag doen en dan je lausma in plaats desma konsiki desma komoro lau. In plaats dan siki kon derpa asiki komoro tranga dan sa you do. You no do nothing. You make asa moro kowerere. Verleden week mi betaki abra accountancy. Toch mensen? Wan man aksi me, wan bigi man brada aksi mi taki mimi tak godoro emi ab sani moro futaki de sabi fo na accountancy. Mensen, verleden week mi betaki taki na accountancy na wan no bijzonder konvo. You know shen furu ono bar furu tapu en e bar furu tap alas ma ede na obia te metaki fa accountancy metaki accountancy obia. Accountancy say bar gewoon zijn het so de malatisa ne taki ma de taki ma tega preshi de man barka koko en dan de man e dansi of de mais na pa presi o de kovo. Abra aksi mi taki abra sama mandu. Mensen sabi ini wa obia na obia. Ini wa obia ben sabi ya ini wa obia mandu ibri wa roko sa de fudu. No wa roko no desa wa obia no mandu. Ta in a pisila sa metaki akata si de dusa mandu na ini wa sane. Ini wa roka na trobi fa roko de. Ama edu. Okay, me no go up fukote igunu taki. Ama kan duso no. Ini wa roko akadu. Ana trobi fa roko de ama kan dubika ama na wa obia. En evu obia bare koko da yum sabi taki meeste obia say bara bakta pusma e bara yu koko. En ala de tongo ye taki. Okay mensen sabi ini wa obia e taki ibri wan tongo. Dat betekent na wan don obia. Okay? En temetaki abras don obia adesso taki te amanati amade ema 24 uur. Amade pensi ama hasi boyfriend adape amade ledne sei. Amade ledne baka yesi. Okay? Dat de metaki dat mekar don obia. Amanap no wan preng fugo podnesti of futu ini wan sani so drama ben fanuru amai kom bub. Amai kare ko amai bar ko kom bub. Dat nas don obia. Som obia serka travasi de ma a bepaalde stanza de ma moest doen te de ma ikara obia ko maar des do obia no abi na sanati no abi no wan sani omdat zeide de ma metakis do obia en
En accountancy, mensen, amana ons dobia, accountancy obia, a ons dobia, amana na eenmaal 24, iniwan tori san de ama uitrooi kadoros, ama de direct dape. Eva mamusko ama ukong. Ahasi boy sref na karen kom. Amanati na direct at ama dape. Eva ahasi boy wan aksi wan san ama opiki direct. So leisi ade ama no piki libatori voor want dat day of wat ook, maar meeste geval ama piki direct. Na kanta si na wan hobia san man lusu dos kopu temeta bos kopu terema chari gwe ina dungru en go sori sani terema teki tere ko chari go sor sani dan amandati e lusu bos kopu ese si amada na a master in bos kopu komite uraki amada na master in bos kopu ama iniwa bos kopu sa ijama ama lusu en ama o piki ide bosko para trobi oteng maar amaka piki asem yururati of amaka tegi take luku of asibo tegi luku mo mi o tegi baka en mo me kisa bisa aboskopo betekent maar amolus aboskopo dat na accountancy mensen en le famitaki me op abravo stami sa aksi atori disi abra accountancy omdat zeide bon actie ama actie want die ene actie sani dat you know sabi en no one vraag no one don't vraag en dat die bere ato rifu accountancy volgende week sabi be abi abrarati once is abe actie one ten to di mi betak abra bosi igi a PI igi ja abe actie bi mi tak godoro eventjes abra PI igi want ano first time so boom mensen a PI igi na wan kapte wan busingi to na wan busingi amarati na de mekade PI ingi ma e vot kare da wota u krios ma da wotaki awan obia ya mensen awan obia kapte ingi awan obia a PI ingi de tu sani na wan sani ma a verschil fu a PI ingi nanga komi pode so a kapte ingi to se parta pu krioros pa anga PI ingi sa e pari tapu wan la ingi a roko wijze voor de tumalati de anders. Mi be jena fesi pa ina aptori fe taki na pia ingi ta barkong ta doro amai taki lala ingi amane ta krioro tongo. Ma ta krioro te wan krioro sama kisina a kapte ingi a busi ingi leki obia metaki obia te metaki abra obia dan a pia a kapte ingi lati etak un krioro tongo. De obar kon fos kon da kondre amota kilala ingitu. Maar dan you lek ko biya masa e roka roko e mete aksama efa man kan taki kriyo tongo da amota ki akriyo tongo. En amarati na abasi fu aubia. En sabi taki anyone Essa even me doen zo even. Anyone obia to abi wan basi, abi wan fesima, de weta fesima betekent dat je amang na abasi fu a aubia. Dan je go baka de trouwens sa de baka. A kapte ingi na busingi amarati na obia le famitaki. Amarati eroko lek ala obia ma aben fasi ya wan iniwan obia eroko ne fasi.
Maar de kenmerken en aanmerken voor a kaptein ingi a busingi, toch? If amana wa obia you sabi omdat die amalati ochabos kopu kona fesi na you en yo shaman in you te a tiki chare gona en presi yo shi ala so sane meeste geval aben bigi san da pe ede dan you kan sabi taki ye kisi wan busingi so leisi a deso te ye shire sa no denki taki ye kisi na obia wanti ano so ego taki ye shi san dat die in idro en analo san sa ye si idren toch mensen je moest potai ede taki hey mi go baya san dat mi do asan dat nee na gewoon te shi de san dat in dren te machari go you don't go denki tak hey mi buy dat nee mensen te shi de san dat na gewoon amai soli tak hey loko somi de asome waka na so apasiris me waka maar ano taki na so amang wan you tak hey im go buy so ansane nee mensen is dit zo want soms mijn praxis taki de mensen een probleem op Facebook mensen zijn een probleem op Facebook niet maar er is een probleem op Facebook live op Facebook maar academy kan doen gewoon aan de telefoon mensen ja mensen leuk voor me taki ano alasa je shi you musu voor bij deze in iedereen want anders je bij a her winkri en dan zonten dan heb je die dingen zien nodig dat sommige ook de man doen na osso mensen na staat aan dat deel maar a kapte ingi sabi taki amanati edu ala rokotu want ama abe bakaman ja mensen ama abe bakaman en ini de bakaman veng edu eroko mino sap evu sabi taki eu wou bia e bari tapuansma toch dat betekent aubia lai bakaman ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 10 de bakaman lai en ini bakaman sa de habi eng tak temetak tak abe roko apuku kromanti jaini luango dema chimang cabra profe alama sa minokari leba de alama la sante dema abide tak in a goro temetak goro aobia aweise fu fademanis roko mensen sabi mo joan voorbeeld even tap autoritati te obia ma roko jiu da man da igona man fesito digoro na man fesito mensen dan tidoro na man festi dan mensen met doen sa even probeer voor ja tidoro na man festi dan amauluku to dan tamaluku dan utaki abasi na wa ingi ta kwa kapte ingi na abasi dan igona man festi utaki voorbeeld da wan kromati da itapu to wan kromati de to dan sousa utaki idea man festi da crossing da kromati fi bari dan akromati fa mano to okadoro o festi no a ingi oje pasi fu meka festi dan akromati fuyu na akromati fa obia otakanga maar eva deso takiyano obia trutro obia man dan you no man tak akromati tongo dan you kan tap aroko direct aroko kan tap inschelijk want dan a communicatie no man do a yanga conversa barco no man taki
En dat is zo'n situatie toro, dan amorobun aubia mataparoko en amorobun to you mopo fudape te ama granta in so far igoma so far want if amano mataka akromati to mensen dan ya een bigi probleem dape. Pano kota ki akromatiko akromatici amanizo mataki akromato saka direct akromatika ne ote ama bigita ki inskole dama ki want safe sa te wan konfo doro dan yule kobia man no man verstaan a konfo dan you must sabi ta konfo taki e koshu le kobia man want e koshu te itak seide you tek aroko bika you no man dwa roko seide ye teke en dan te itu taki ya no bia man tu want isabi en de man en wan konfo de sal lobby bigi taki na pukukado na pukukado lobby gibigi taki dati amanati na one thing sang you know tak ogri masa ne meki spoto okay amanati otegi plain bro you anobiaman you no sabaroko yung grati and our trauma sa otegi plain to en lukbung a trauma to kan you know akan dusa trani na akromanti yap trauma tu maar de man isi na meeste man tak tere doro dan de man kon en dan you know man verstaan de man dan heb je een grote probleem daar zo direct omdat zij de man sabitaki te ado tere doro dan you know man verstaan de dan een big probleem en solisi amane kon toch solisi is mij dwing kon voor kon ne kon anotaki da konfono akon solisa desu atenva konfono doro fukon dan aman nekon omdat aman shitaki ama asmasa donan fesi se dwaroko noma dwaroko omdat ti ta doro amasma noma verstaan daarom solisi sma ega presi en denoma feyepi of the go dat sma e was den verkeerd wat tra sa de nom was de one des mij praxis de play nanga de roko apukugado mano apukugado roko wanda de mij roko nanga wan chima de bezig I play apukugado of wa apuku play I play ajuma kama dat de mij go was zomaar dat de mij praxis de mij was ajuma kama maar de mane was ajuma kama de mij was chima en a chima ne acceptera wagitu awatra schrijf toe ama elafte gewoon uit maar sami wan leru no taki ina yetori disifu akapte ingitaki efu adeso taki yano biama dan you non play you non gote isma taki luku mimandu so maar so fara minomandu if je te isma so ansani dat betekent you non pas aroko you non twing want if you non mango toro yo te isma luku modu afu jima atra afu minomandu ni mesa inom te karo kosese inoma want your last asma saka you thing asma no kodu afusani asma kote ahel roko desma disi say tak de du afroko de kan du sonomo madi dama du so desma disi nano bonuma yano obiaman je bent niet een echte obiaman oké mensen want true obiaman na obiaman san dabangi tutu en iwaka koning iniwa roko omadu mar de if you na was masa gwakata po gona obiaman dan you go take one sani fugudu wan trawa hogri dan you must sabi taki na obia da man dati kande ano yepiu a eneste va o yepiu na ta tegi yo pai kande 50.000 of met 1000 da ma o yepiu kande en kande ta ma aksi so een bedrag amano yepiu schrijven aman yang you money oké mensen want die
Densani, teo te kwansani, toch? Mensen dat we moppen abra voor akapte ingitori pa, we go tapi go teksa. Mensen obsabi teo go te kwansani voor doen trouwens pa ook niet, toch? Atori dati na one bigi aroko la tama bigi roko, ano one chi roko mensen. If we go te kwansan voor kirwansma of duwansma ogri, dan later ja probleem aan asani say go teki me kata want asa ko baka later na view want asa na view anofu mensen mo te gonsa sabi ini one thing you go take one sani anatrobi say you go taken for do im sabi na view ya habit na isya na you abeng, okay, sabi na you abeng anatrobi say you go make go do na you abeng anona obiama abesa teki of a play obiama sa aben sa make you go taking name as among na you abeng ya bent for one drone ko penalty me ko chin asa de U8 atana tina Flevoland, okay, dan me go bakata pasani si te you go take one san fu kiro asma to dan you must sabi taki tafsa aroko basan o komba kana you o ko trobi da te you waka ga obiamang da obiamang dati o te yi kande if amada bung verstaan stel te bung verstaan omdat zeide met de santi soms man ne praxeri solicito of de ne archi de ne archa obiafte dan ya probleem if you archi na hobia for you na obia o tegi fu tegi asma tak asma mo pona itapo o tegi you fu tegi asma tak luku na samasa make you go take asanisi asamasa jiu asanisi you must go baka na asmarati kan je pio omdat zeide de roko dati ano mamma roko na hebi roko en de roko dati to mensen chakafar ano jiu no atimi bung a chakafar mano jiu le ko biamang, okay, ano jiu le ko biamang ano fu you obiama le ko biamang zeide me tak dati omdat is ma etegis ma obiama lop tegis mataki aroko na wakafa roko. Ini aroko de taka wakafa roko. Mensen is nonsense. Is bunch of nonsense. No wakafa no de. Dat you know de obia man. Dat obia say abi kapte. Ye me ka go. Want if you obia man da obia no man. De ala de obia conversante. De no man fare kare. De no man tap you. Da mensen da moet weten. Obia fi ano obia ano ine obia ne bare koko. Que mensa. Want na obia altijd 100% ama of verdedig you ama otap you voor anyone sa. Dan say you no go class go do sani sa you no do sa obia no take you do mensa in sabe. Taleva me taki abra. Obia ba osin asma bak osin asma go want ote asma taki. Sus. Do you want take asani for do so asani? Im sabi taki. Sa ye go do, isap sa ye go do. En te you sabi sa je go do, dan weet je precies in je goede verstand dat je doet zo'n ogri en asan sa je doet aan een boom zijn wat evasma, atras ma be doet zo'n asan aan je, pa je ofiri, toch? Te met dat over risk, san kam sa na asma sa abi na yoka of a bakru, toch? San kan konsta, dede kan konsta rape, a família kan de alieroko asani dan plotseling si wan fada grond anoma opomoro dat na ares maar voor jullie kopiaman ano desresrevi want die met take baga mensen zijn die dingen zeggen met hun mond omdat voor mexani lukubung
Maar na bonjour Ramos. Oké mensen, bonjour Ramos. Maar ang enige probleem na desmasa gote kasani. Na dat a probleem there. You know, you ko biya man abi probleem. Daarom amus sabi taki te alasan sabi do in een geestelijke wereld sabi er zijn verantwoordelijkheden in een man en lekwa obia man you moet sabi na obia teki precies sotroko you kan teki en sotroko inoman teki omdat zijde amasa precies suma e wakane doro suma e waka kon na inama tapama presi amasa precies en sabi wansan tu mensen taki te you waka go tapa obia man ya da you moet sabi taki na obia sabi taki kon asabi fan te furo dat je kon inom denki dat obia no sabi inom denki ta si boy aksi say kon tu a obia no sabi aka hasi boy no sabi so you kon do ma obia sabi kaba en sabi te waka ga feswa obia man to unom do gewoon en uwani taki na obia gewoon so spitori konjinat fes na doro ni na obia o luku yu reaksi fa yu reaksi te saya chakonje en sabi taki mo takwanto ya tuto sabi tewe goro tewa obia roko angono obia obigi roko angono sabi taki fosa biga roka uteragro wakandra let altijd omdat zijde na kandra na kade wan san muskalong tu en daarom akandra bron wakandra mus bron altijd soms maar ons wat betekenis voor akandra maar akandra a pure betekenis soms maar hij leest akandra so bia ma te ele akandra de amai leest akandra en so on te ne leest akandra en sapon sani te meta kombaka metak bruya karo denke maar mi wa meku sap sani metak san chin so pisi pisi omdat ide mina precies wan topic futaki sabi te akandra de soms metak so leest look akandra fa akandra bron Solisi adesso na lekte ya abe in drink te gua in adung tira macam gado ko da adesso taki ama apong betekenis mas solisi ana bon betekenis ta amai prong amai melter kona wansi te mai tak amai kre solisi solanga ubia no taki tak loko te asma bigas mal kakara na so mar solanga no te next you na luka kandra selesi so ten na solisi takandra e wai wan fasi te akoti te amai kota luku dan kande na wasani e pesa da obia o tega si boy direct safe sa mar you know go abi aden kita ki akanja me ne bron bun wasan ne no go den ka san tem that's ma abi furu yere furu abra kandra e bron dizita kan le bron sanef sa dis dingen sa analisa sabi taki akandra e bron en na eneste sani solanga akandra no dede wan fasi sanom dede da you kan sabi taki alasan de bon solanga akandra e bron sabi like wame taki tewe go face wa opia man en amai roko wan kandra leti if akandra leti alasan de ma wite wa heavy da kandra go dete ano wan problem unom na abno wan jege tak akandra de disi maar om logo to alweer omstandigheden toe kan keer afwaya
Da não há trobe não é. O problema é ter o lazy, tu lazy e para não ano olhe tá ano tá leti. Da wel bem sore. Geen nood. Maar amos leti vanaf a begin e va dede diro went trani da não há problema. Isabi abeleti. If you know if you know that ino letu akandra stress revi, to mensa. E wo obia de a obia no leti kana stress reva doro a idoro ne festi. Wan kadra no leti. Ina tenti kota ki wan ama abe kampu da ina kampu fama wan kadra no leti dan wan san no debo dan obia marati ama ede no dina wan competência omdat zijde je lid akandra futeri de wan en kari trawan kon mensen daarom na wan les spiki dape ok na wan akandra na leki wan les spiki en e wan obia man no do dati da ama apwan probleem of ama dati awan hetra soto biaman ama dati eroko wa hetra pasi san en sabi wan travasi atiki sileri wan travasi of ama ede no de na wan lek fam taki ama ede de wan hetra sei en ama do ama da des ukoning ama vergit kan evleta kandra oké maar tens dure aroko ama okise tak wakti mino le wan kandra Tama ko let akandra matisha roko pa manolit kana sresrefi. Tama isa ama ede no de natap aroko sresrefi. Ama ede no de paroko. Ama ede de wei travas presi. Ama ede da linkerkant van rechterkant. Oké? Omdat die if you look boom de dema edu iniwans bij doansani te kontap geestelijke of winsani. Je gaat kerkie, je map kan lid kan kerkie. Je gaat de Boeddhas, de map kan lid. Je gaat de Indian, de map kan lid. Je gaat de Japanese, de map kan lid. Dat zij de teero, you know, let you kandra. Te no let you kandra betekent mensen wansa no de boon na ngayo. Daarom mensen, wat tegen wansa niet. Met tegen altijd als sani si. Te you go face one obiaman, toch? You musur. Make you eye cha roko. Make you no so cha smeri. Make you yesi cha fuyere. En de scherp. Omdat zij de te uno de scherp op de man is toch? En te you no want it takwama balaser you. En te you no want do 3, 4, 5 lazy one sanisa je moest doen. Dan je moet de altijd scherp. En te you doro na office one obiama wasan barai tapu. Te asan saka. Na obiama no ma te isan barai tapu. Dat betekent een probleem dat we direct. Want e wansan barai tapu toch? Dat obia man, obia damas chin. Dan obia mus man tegi. Wis ano tegi alama mus tegi bepaalde zand. Mus man tegi precies taki. Nou wan ingi be barai tapu mevrouw of meneer. Of nou wan papa gado be barai tapu. Masamsa minoman verstaat tongo of amako amatak even da ma longwe. Maar ama mus matei, if ama no matei sam be barai tapu, dan een probleem dat pe direct. Omdat zijde, if o obia man de, dan wan sam bar da pas ma. Afo sa obia man odu, to, ka ama us don kan da mo artina a konfo sam bar da pas ma. Tama arti da ama aksi na obia o takanga obia o jele speki alas ama bika dat ya fudu fu. Je moet jile speki. Anatrobi sot san bara tapas ma. Ewan wan bakru kon sa hogri sa wan dusani. Yum je altijd le speki. Anatrobi. Wins va koshu. Jele speki. Toch? Yum jele speki anatrobi. Aobiama o aksi sumanen, sumadoro.
O action pa mo po. So tu kondre amo po. Masi pasi. Ta ama obia malat sabi taki ang songasan up to doen ang songasan up to doen. Matama no ma sabi apisi fu dati mensa. Tama no ma communicer nanga apisi dati. Dan te yu a convono le tapu ede da mano ma te ide di sandisi. Dan yu mus sabi taki imus priti a contract sa yang amarat be abi. In priti direct inom go aksi moro vragen. In priti a contract. Omdat die a contract sa yu ang ama be megi heeft geen waarde. Gezegd in het andere woord amang no ma du euroko. Wisama ko te itak ya COVID tak dat isabi to. Mar amano matei sumane of matei suwan sanid mar. Yuleki asipoy sa bare tapo. Yu mensen matei won sadi. Altijd na convo sa bare ede toch sa bare ede. O lip altijd wan martiji iu ede fu sabi sumar ede bar. O jiwan gevoel. You know, of in a verleden a sorry want to sane. Maar isa ba sane? So lazy span de tekst dan zo is ernstig en de kies Sancha de ga presi maar de neteke ernstig voor dat de libe gewoon kost. Maar dat in later hij kon tap des maar dat zo aan aman zo aan bij sol me. Oké, daarom altijd de wan kon voor bari tapu o arju o lip altijd wan chimartiji. En a chimarti sa libiji toch na dati na makutaki wan komiteki wan papogalo toch bare ko ho man papogalo aticho sapte wan papogalo barba wansma omdat zij heeft amanati habi enfasi habi wan fasi no mo sa eko en I do wan fasi no mo anano wan trafasi a eerste sansa you know she e barko da oblibisani na kande wansani o meku sabi o sori wansani taki a osofi doti of prasi doti o waso na aleba to am asparati a konvorati o sori altede sanisi da you sabi taki en amo libi wan amachi dati en na leba nebari tapu wansma gewoon brub ada ida oso abarko aleba net wasanati oké aleba Mego abras data contra sapi baka. Omdat hij me want Johan to uitleg about bepaalde sani. Omdat alleba no convo sa nemek yem enemek yusheng. To anemek yusheng if you amay barta pi ede. Solizika ga presi esis may bare e bare plek de kis leba. Mom luko bong to te wale babari to tapuansma. E vai não abraçar a Sibi, toch, mensen. De show te kwa pangi, toch? O te kwa pangi, to lome na nga tapagro, mensen. Lole lontu a je presi, toch? En amo asmarati o doen a herting a place a pokus a play. Dat te a durati da gos don da kaba. Maar in een show leba o dansi a her o dans ka de 2-3 leba singi. No. Op doen one lees no with da kaba. Deze one leba dansi 2-3 singi. Toch mensen? Dat je moet sabi of im lukubung if nou een leba dape. Omdat die ta leba doro a leba o dans one poco no mo. O kon
o bari yo yera bar atanga ataken tongo kade soli ino yere takakaren tongo da o lolontu pa presi lolonta he presi krima presi da kaba e dama play tu drisingi fosingi ino sheng akaba en solisi iga presi ino shileba omdat zeide no wasma kante ina presi waleba ebata pekoko Matigo não danse não convo pre dan não pranasi pre dan you o shaleba fa pranasi evinoshen da aleba se bata pasmarati asmano da kondre of one sang asma maar meeste geval de prede aleba asibui de altijd ina pranasi want aleba o barco na lek famitaki amai kon voor een paar minuten kotak ano furu adventori awakaleuntu abari solisi refi ino chano kring gewoon ano kring refi ano teke prastara sibi ano teke in pangi long na presi onsha snapu abari entori abari atake tongo bla 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 dakaba omdat ze met de kasaba leba omdat die yabi kovo yabi zani yabi comme taksani comme takede yabi chima dema de amanati lobby play alasane okay mensa amanati lobby play alasane temetak alasani amai play alasane ala confosa na tata meki amanati kam amai play gi okay amai play gi wisfa amai play gi mensa amai play gi ila vito amanati na lego mitake afisi amanati na wan chinengre en usap chinengre lop play alasan isa vito motak baka abra as don fesi wan obiama omdat die disney belangrijke sanito te you ego na wan obiama na a bigi en if a bigi no boom dan a heroko no go boom omdat zeide if you go fesi wan obiama to dan man kono fesi of you doro fesi dan man de shi tu drie fosma da palontu de mij drink sopi. Neem tak sopi, de mij drink cognac, whisky, alles zo zijn. De mij don, de mij smoke sigaret. Je hebt het dat na, daarom met tegen dat te wil gaan de opja maar is op wat ai luku safe sta. Bigi luku sumarape. Fa preside. Je hebt het luku. Je hebt het poti ai luku. Dan te you see Sma is nog drink soppie. Hij smoke een sigaret gewoon. Dat mensen. Dan dappen nou. Ready kruis dappen direct dappen. Oké. Dat. No boom stress review. Guys, even. Yo. You know. I'm on my radio station. I'm live. Okay, bye. Ja mensen, sabi dat na een rode vraag teken dat je direct kruis. Omdat zeiden tegen een kampu, een bia kampu, desanati ino maxi. Ino maxi of Yoshin kan de na fesi, se kan de desma da fesi,
Ma ina campus revi pa obia amang okot na luku jiyo. Desmano mos dona pe revi. Ma if je desmas dona pe dan ori roro kruis direct. Ma if desmas da fesse amag. Ma ina campus revi de torat na mag sa. En you mag actie na obia man take yere na mina wan desma di sijasa. You mag. Want dat je recht. Je recht. Daarom met tegen uno tak baka. Tewe gade obia man disi. Umus opumovo en taki en sande inyu uno ede en u ati. Taking direct. Uno mekas dom. Omdat zij de te you mek atoris dom. Dan ga je je mek furusan sa. En dape je shitaki. Te asa no gobung. Yo kosi na obia man. Yo kos de convo voor you. Maar a fout ano a obia man. A fout ana convo. A fout na yusrevi. Omdat die yushi de sandisi. Dat je moet remmen direct. Je moet stoppen direct. En if you don't stoppen, want dat bij de convo e jitak e sorry sani tutak e de sandis no man. Maar if you don't archi, dan yusref pot yusref in a dipi. Hoe verstaan? Daarom, a beginwerk, voor gona obia man, voor dona obia man, moest komen voor you, en om komen voor obia man. Om komen voor you schrijven. If you know op een beginwerk, en if you know man shisani, dan, hoe verstaan boom, shisani, te wakadoro, I must opo e lupo. En if you know man shisani, en if you know sabi, maar je sap tutak, if you shis maar is don't drink sopi, en smoke sigara, you must sabi, comfort, toch? Met ano sigaret, you sabi tak comfort, ne deal anga de sanate. Comfort no danga drink sopi, heavy drink sopi sane. Comfort no danga de sanate, pensa. En zodra je shit de sanate, dat you must sabi, you dena wan presi voor wan bijzonder hobby man. Wan speciaal hobby man, ama dat gespecialiseerd in een bepaalde sanomo kande. Of amang edusani wan heel trasot fasi dan de normal hobby man. Dat imu sabi. Omdat die te you doro fesi wan hobby man. You no shides aan die se. Toch? Van de dag op de dag kan de yoshi wan loma negre kan de. Maar de man drinken, de man drinken op de mij smoken sigara. Omdat zij van de dag, van de man commercial afstand is, met afstand van business, dan de man op roko man. Dan hebben ze arbeiders. Oké, dan hebben ze slaven. Is dat toch? De middag slaap, omdat zij de man is die onder aman is. Saman is het dat de man is het. Is dat toch? Meneer dat serve pura woord dati, maar dati. Omdat die de man bari, de man is het jompo. Zij de man abdes marisi, de marisi na de roko man voor de man. De man pas, daarom jullie de mij karen trevi mina pasi, omdat zij de man roko man. De mij karen trevi pasi, maar dat woord pasi na een slaaf. Nou, een katibo woord, mopo uit katibo. Oké mensen, een woord slaaf, mopo uit katibo. Kan je nog bij sabi? Maar met een woord slaaf aan een pasi, mopo uit katibo. Omdat die, you, libi de in wat trasma anu, competentie. Maar liba pisi dat die. Ubetaki abra waka wan kampo. De evishisma you go lape you kan tega ubia mata kiluku ikon na you presi 100
Maar teyo roko jimi of teyo kota loko mi wawande anga mi vamiri. Mi no wande smadi salotu. Takadama teyo loko tokki mo avancement a tolok for mi wande man. Chatolok. Isabito. Dan dape you must aksama anga sotu obia e roko. Sumana pasifama. If amano want take you, dat je moest aksama zeide amus de wan geheim. Omdat die asanat nomde wan geheim. Abasi fa roko you must sabi efa wan kapte ingi, efa wan puku, efuna wan komanti, efuna wan kantasi, efa wan luwangu, efa wan mafogado, ama muste efa wan bakru, of efa wan yoka, amanom abisheng futegi you. Amanom kote tak nomi no tegi mi koni. Yoko duma ogri. That is a bunch of nonsense. Okay, mensen? Bunch of nonsense, ama tegi you. Ama mus man tegi you asanati. Asanata on gewoon sani futegi you. Want tau bia da koko abia sile futegi sumana. Dat zei de amano man tegi sumana. Ona mano man tegi aan sumana mairoko. Okay? Daarom, met tegi nu. Je eerste huiswerk, zei je moest make voor zich tegen abonnement. Theodoro na abonnement. You must make you eye roko and you taki sa you wani. Ano temo pa da pena obia man kampo de te. Yo mi no bon des madape, mi no bon des masapitori, mi no bon. Mensen, het is daar te laat. Alati ka ba? Alati. You must do alade sanas fos ama luku you. Iptaka ama. Of fos adi sa you gona man. Yang mamus makruderi ba fesitak luku mo kayu. Mas sobrari. Fire roko. Omdat zij de met dat asanisi. Er zijn vele dingen gebeurd. Voor sanipsa. Pesama. Tede mo podape. Probleem. Dure na roko tu. Probleem. Mene de jafo fukos no asma. Mene de jafo petisma ondro. Maar mi wan mekun san we guaubia man campo dat die sabi. Er is geen eigen regels. No one regel no te. No one spam kote itaki. Na mi zabakoni, na mi abakoni. Mika do samwani. Ja, na you abeng. Maar no you abeng. You prasera you aba obia. Ano ya aba obia. Obia na we aba obia. Leki fam donja. Ano leki fam donja so. Na obia fu mi akantasi. Ano mi abeng. Na abeng. Mensen, sabi na abe ano mi abeng. Maar deze taki sma. En kiezen obia de praxis na de abeng. Nee mensen, je bent verkeerd. Idee helemaal voor je lauke ba. Je bent gek. De praxis taka jabeng. Je lau, na lau je lau. Daarom ade taki denki dati de pesana na tata. Des pesan ke jama ke japo de pesan deng. Maar de pergi tuan sani. You not picking voor na tata. You not picking voor de kom voor je bent een kind. En im gedrag is er voor chin. In een gedrag dat is er boven. Je bent nooit boven, je bent altijd beneden. You no man er boven nooit. No one funo sante. No one libi sama. You sabi altijd ja picking. En zolang je maar gedrag je dat is, zo aanpassie. En zolang je maar respecti trouwen, dat je shi taki sano wakapon. Maar sabi, mofo elusu en mofo etai, te yu takwansani, tantaki. Wisi te krabasi, troe, itaken kaba. Asma say tegen, potenta pe ati. Wisi kone fosi, nefesi, iko aksi pardon, maar ono forgiti no say do, say taki. Daarom,
wi sa gisobia sabi te opimo fo taksani sabi taki yemeki kunu ang esrevi yemeki fuka yemeki fiofio tarom leki wa obiama mi famis don yama obiama mi sabi son sansa mi kandu and son sansa mi no kandu mi sabi taki no opimo fo taki lau respecti anyone we see you a foto we a foto de nasma respecting bika respecting na mama fobia te you denki ibigi mora na tata ya pia problem idanga sana koko e motegu no make amoni breno no bika money na fuka ko no sabi na fuka ye meki anga money mensa this bede me upu a program bede wan belangrijke program dati mi potwa tu sanju na fesi ma moro furo a jesi mi betak moro furo no jesi mi tak moro furo abra go fesi wan obiama fa you must gedrag you en fa you kan gedrag you en you have recht leki wan libisma konfo te dorona obia ya recht aksama ini wan sansa you wani en if ano de na you fasi da you mag waka kwe ano e wande ano de wande ya bi moro tra wande ana tori fa yere fa boom te wa obiama no ma respect you te wa obiama no ma arti you dan you no aben fa no do mensa ya happen ni no da mensa de me baru wan bi yori fuja me ta ku granta ye mensa ta Facebook uno shimiti de om dat zeide me abi wan problem aan Facebook en mi no sap sana problem maar trawiki o debaka en fuja uit mi wan baru allemaal wan bigi odi en fu wan po actie u kan seneko of u kan bel me u kan femi ta Facebook mi telefoonnummer ta Facebook u kan bel me u kan put me tap WhatsApp en if u wan sani u kan bel me en u kan trak unta konta privé en drink mi na wan master in drink pardon mi na wan master in drink anomida pardon obia a obia mi na master in drink ai lusu ini wan drink en my service is free. Okay, mensen. Mi ne acties mamoni. Mi aroko mi na vriendschap werk. Aroko sta na tata Jimmy. Na een vriendschap roko. Ik ben een vriendschappelijk werkers met geen geld. Mijn acties mamoni. Ana trobisa met do. Mijn acties money. Aobia mi. Tabaroko waroko jiwansma. O actie tangi. Dat you want. Maar money no there. Money de wel voorbij. De staan zij actie you. Maar money ne kone anu. Overstaan. This na one true obiaman. Obiaman sa ne tikisma ai. En tegisma taki. Gevaar de in aroko sa doet daarom de actie money. Is a bunch of reason and a bunch of nonsense. Make de go actie na tata. If na tata se na obia. Sera obia jideng. Dat de kan pikimi sametaki. Awa leitori. Desa pikimi sametaki. Ano de so. Mensa. Angadati. Mi wan junu. Wan. Bigi brasa. Bigi sekanu. En met een grand aan je doet te katen voor Archimitide. Tap a radio Guya Convo en tap YouTube. Ik ben volgende week terug. En volgende week misa abi wan topic samotaki. En we make ons abi paar minuten voor a program. Mi wan baro allemaal wan bigi odipote. Abra watra stranang. Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika. Mi wan baro allemaal wan bigi odi. En mi wan bar. Alasma, familie, brarasa, mati, walasma. En met tegen ons aan respect ons streven. Bika respecti na mama fobia. E vous ne respect ons streven. E vous ne power ons streven mensen. Da o de altijd a ondro. Altijd trafolko o lupunu o lukau tapu en taklao. Maar wie?
Ini was magron tapu haben egi sabi na leki pa ala obia ben sabi ala obia aben egi sabi. Aso wi krioros ma abu egi sabi. Maar une pusu strefi. Un de no mofu. Botu strefa ondro en plaats van charo strefa lok te zeggen. Mensen, ik groet Odi Odoi!